Mutambo wa dabi ya Soweto wa ana mafravege ukoleberwa miṅwe ya mitambo itakadzaho. Una zwinzhi zwine thimu mbili dzopika zwone musi ḓo vha tshi khou tamba mutambo wadzo wa fedza wa DStv Premiership phanda tshifhinga tsha FIFA tsha u awela tsha vhege dza malo nga nṱhani ha muṱaṱisano wa mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya ṋaṅwaha ngei Qatar. Pirates yo vhonala i tshi khou tamba nga nḓila ya maṱhakheni kha vhege dzo fhiraho phanḓa mitambo mihulwane. Zwe mugudisi vha zwi amba musi khalaṅwaha i tshi khou bva takuwa zwi vhonala zwi tshi khou vuledzea. Everyone has a contribution to make. And I think with the conversion that we're getting now, I think it's something that we have been expecting. You know, the boys have been working very, very hard, you know, to try and convert those chances. And yeah, we're glad that it finally happened. Ukunda Pirates kha mutambo ifiraho zwotakula fulufhelo kha vhatambi phanḓa mutambo uyu. Pirates yo wana na vhalambedzi vhaswa. Vhatambi vha khou pfala vho lugela tshoṱhe mutambo uyu wa derby. Derby is not about the team that is on form or the team that are currently winning. Derby is not like that. Derby is about fighting spirit, and then the team that will fight at the day, who fight hard and then stick it to his tactics, that team wins. For us, it's going to be you know, another day of us working hard, you know, trying to get maximum points and keep climbing up the table. Sa zwo vha zwo lavheleswa zwone thikhithi dza mutambo uyu dzo no rengiswa dzoṱhe.